Lektira Age i Ema. Prepričavam dečji roman Age i Ema. Moj kratak sadržaj stvarno nekih 10 minuta. A na kraju zaključak objašnjavam ideju, pa ostanite do kraja videa. Zdravo svima, ja sam Filip, kraj lektira. Dobrodošli na Lektire RS. Znam, inače ne pričam ekavicu, ali ću se za vas potruditi pričati na srpskom, pa imajte milosti ako bude grešaka. Obrađujem sadržaj dečjeg romana Age i Ema, koji je napisao Igor Kolarov. I da, pomalo je čudan. Roman se sastoji iz 123 poglavlja, ali ta poglavlja su veoma kratka. To su crtice, kao neki kratki zapisi dnevnih dešavanja. Prvo samo dečaka Agija, a potom i njegove nove drugarice starice Eme. Pripovedanje je u trećem licu, jednostavno i uglavnom iz perspektive deteta. Rečenice su kratke, jezgrovite, svedene su na Agijeva opažanja, nekad liče i na SMS poruke. Roman Age i Ema je u stvari ispovest jednog usamljenog deteta koje pokušava da stvori drugi život, koji postoji van okvira silom nametnute stvarnosti. Mjesto radnje je kuća u kojoj Agi živi, u ulici Hrastova, Emina kuća, začarani zamak, muzej, klizalište, učionica. Vreme radnje je neodređeno, ali i savremeno. Tema dela je neobično prijateljstvo između 9-godišnjeg usamljenog i maštovitog dečaka Agija i neobične starice Eme, slične po ponašanju detetu. Da, nemojte zaboraviti like i obavezno me zapratite da me podržite. Kratak sadržaj. Ovo je priča o 9-godišnjem dečaku koji se selio 18 puta. Agijevi roditelji puno rade i dečak je prepušten sam sebi. Agi, dok se ljulja, posmatra kuću koja izgleda kao neki oronuli zamak. Liči mu na začarani zamak. Dolazi ujak da ga vidi i pozdravlja ga rečima da je jako porastao. Agiju se plače zbog toga. Ima osjećaj da ga niko ne razume. Jednog dana tati ukradu auto, tata zbog toga vuče Agija za uvo. Agi bi mu rekao da on ne zna kako da ukrade auto, ali mu ne kaže ništa. Samo zaplače. Auto pronađu i tata i mama opet ostavljaju Agija samo kod kuće. Oni idu u pozorište. Agi priželjkuje da ima kornjaču kao kućnog ljubimca. Najviše bi želio da ima brata, samo bi ga posmatrao. Majka se brine da li je s Agijem sve kako treba, kaže da je sve čudniji. Otac ne skida pogled sa računara i kaže da je Agi velik dečak pa da će tražiti ako mu nešto treba. Agi misli da je život nešto što u početku ne može da se razume, a kasnije još manje. Sve što želiš, već je neko drugi poželeo. Misli Agi i gleda u nebo. Devojčica koju sreće u prolazu pita ga koliko je sati. Agi joj kaže da ne zna jer on sa mjeseca. 32. poglavlje ima samo 3 rečenice, ali od tog dela romana očekujemo neku promjenu u dešavanjima jer se tad upoznaju Agi i Ema. Ja sam Ema, zovem se Agi. Tako su se upoznali. Ema traži od Agija da mu kupi 10 jaja i slani keks. Jaja su joj potrebna da bi izmjerila koliko je više od Agija. Više je tačno za 3 jaja. Na pitanje koliko često viđa svoje roditelje, Ema Agi odgovara da ih viđa samo na fotografijama ili u snovima. To je tako jer je ona stara. Ali Agi kaže da i on svoje ne viđa drugačije. Agi i Ema zajedno odlaze na pecanje. Sljedećeg dana zatiče Emu kako boji poštansko sanduče u više boja. U posljednje vrijeme dobija ponovo poštu, jer joj Agi piše pisma i razglednice. Agi joj piše kako mu nedostaje kako je nije video čak 4 puta. Sljedećeg dana u povratku iz škole, deca opet za Agijem viču da je gluperda. A Ema ide za njima i govori da je genije. Agi se požalio Emi kako ga deca iz razreda ne prihvataju. Plaši se da misle da nešto sa njim nije u redu. Ema samo frkne, deca. Tako znaju ponekad da budu tvrdoglavo neodrasli. I nali Agiju još čaja. Agi i Ema igraju šah u parku. Kad su završili partiju, zaključe da su igrali bez figura i da je pobedio neko za koga nisu ni znali da učestvuje. Jednog dana Agi i Ema prave svoju kolekciju čudnih pojava. Agi izmisli mačku sa 2 tela i crnog konja koji ima belu senku, a Ema kišobran koji se ostavlja kod kuće kad se ide na šetnju po kiši. Agi i Ema često idu u muzej, ali za razliku od drugih posjetilaca, oni ne posmatraju eksponate, nego posmatraju ljude dok gledaju predmete. Jedan antipatični posjetilac muzeja Agija podsjeća na tatu. Ema svoju starost računa u danima, tako da kaže da je njen 30.200. dan života. Kaže da je jedina umjetnost u životu da se nauči da je život divan i beskrajan i da nikakvi brojevi ne mogu da ga smanje. Agi i Ema odlaze u tržni centar i tamo reše da ne kupe ništa. Jedan leptir zaključuje da je samoća svaki trenutak koji se ne dešava na letu ili na cvetu. Da je Agi leptir i on bi mislio upravo tako. Ujak se oženio, samo je jednog dana došao kod Agija sa ženom. Mama i tata nisu bili kod kuće, a Agi nije uspeo da vidi koje su joj boje oči. I evo nas na pola puta, vreme je za pauzu. Dok ja pijem vodu, vi nabacite na like i subajte se jer ako vam ja neću prepričavati knjige, ko će? Pauza gotova,
Ajmo dalje. Ema pronalazi mače, Agi ga nazove Bibi junior, po Eminom psu Bibiju, koji ju je stalno budio i zbog koga je htjela da se bavi fotografijom. Poslije par sati, mače nestane. Agi se razboleo. Mama i tata nisu sa njim, ali su unajmili veliku strašnu ženu da ga neguje i da mu kuva bljutave čorbice. Ema ga je posjećivala svakog dana i donosila mu jagode sa šlagom i pričala mu i ujutro priče za laku noć. Agiju niko nije pričao priče za laku noć i morao je to da nadoknadi. Ema umjesto Agijevih roditelja ide kod Agija na roditeljski. Oni se nikad ne raspituju kod Agijevih učitelja za to kakav je Agi u školi. Na pitanje ko je Agiju, Ema kaže da mu je sestra i začudi se da to nije i već očigledno zbog toga što liče. Ema je bila zadivljena Agijevim uspjehom u školi, kupila mu je sladoled i poklonila poklon. Ema je počela da piše poeziju. Neobična je kao i sve drugo što ona radi. Emina pesma se zove Tresak i u njoj se govori kako Ema želi da baci poštaru, praznu saksiju na glavu jer je previše ozbiljan i ne voli da priča sa ljudima. Agi i Ema idu zajedno na klizanje. Ema sve klizače deli na 4 grupe. Umjetnici, posmatrači, uporne šeprtlje i mislioci. Ona je bila kombinacija svih grupa. A Agi je bio zauzimač prostora ili smetač. Agija je jednog dana posete baba i deda. Došli su jer im je to bilo usput kad su krenuli na more. Mama i tata nisu bili tu. Ema poklanja Agiju svesku tvrdih korica i naliv pero i savjetuje ga da počne da piše jer će tako imati 2 života. Agi i Ema se igraju dame i viteza na ulici i zaustavljaju saobraćaj. Ema kupuje violinu bez žica jer joj se sviđa njen miris. To je miris vremena. Agi i Ema posećuju muzej voštanih figura. U muzeju je Agi toliko bio opčinjen figurom Džingis Kana da mu je odlomio prst. Ujak se rastao od ujne. Tužan je i konstatuje da je život takav. Ema je Agiju napisala priručnik za lenčarenje. Agi je načuo kako roditelji pričaju o novoj selidbi. Ema je naučila Agija da pliva. Ostalo je još samo da Ema nauči da pliva. Agi je zapisao u svojoj svjesci da se nikada neće navići na selidbe i da ga one posebno nerviraju. Ema se sprema za maraton koji je za 7 mjeseci. Trku će za svaki slučaj početi sa cilja jer se ono uvijek kreće suprotno od kazaljke na satu. Agi i Ema gledaju političku emisiju i takmiče se ko će više puta zevnuti dok ona traje. Eme nije bilo nekoliko dana i to je Agija veoma zabrinulo. Poslao je brdo pisama i telegrama. Nije mnogo pričala gdje je bila, a ponašala se tajanstveno. Agiju je tata saopštio da se sele za 2 nedjelje. Agi je otišao u ostavu jer tamo uvijek plače. Tata to tumači time da je poslušan i da već pakuje svoju obuću. Agi je veoma tužan i ne želi da se seli zbog Eme. Na tatino pitanje ko je Ema, mama kaže da je to luda starica. Agi plače i kaže da ona nije luda, da je njegov jedini prijatelj. Ema savjetuje Agija da posluša roditelje. Agiju nije jasno zašto se tako ponaša. Agiju se ne dopada nova kuća. Iako je svejedno, u svakoj može da spava. Preko puta svoje nove kuće Agi primećuje jednu ronulu kuću koja liči na začarani zamak. Sljedećeg jutra mu neko lupne kamenčićem u prozor. Agi ne veruje. To je Ema. Kupila je kuću pored. Spremni su za nove avanture. I to je to od sadržaja, sada ide zaključak. Pre nego završimo, podsjećam vas da citate možete da nađete na Lektire RS. Zaključak. Ovo je priča o dečaku koji je živio među ljudima, ali se osjećao sam. Agi se seli toliko puta da nikada ne stigne da pripada. A roditelji su fizički prisutni, ali emocionalno daleko. I zato je Ema najvažniji trenutak u njegovom životu. Jer ona ga vidi, sluša, razume i ne pokušava da ga popravi, nego ga prihvata baš tako kakav jest. Njihovo prijateljstvo pokazuje da dom nije kuća u kojoj živiš, nego osoba koja te ne napušta. Kroz Agija i Emu roman poručuje da usamljenost nije isto što i samoća i da je čovjeku potrebna bliskost više nego sigurnost, rutina ili normalan život, kakav odrasli zamišljaju. Normalan život. Ideja dela je da je najveća umjetnost u životu naučiti da on može da bude lep i beskrajan, ali samo ako imaš nekoga ko te vidi onakvim kakav jesi. I najvažnije ostaje otvoreno pitanje ovog romana. Da li je Ema stvaran lik ili je plod Agijeve mašte? Mi kao čitaoci koji priželjkujemo srećan kraj, voljeli bismo da je Agi zaista našao pravog vernog prijatelja i da godine i sve razlike među njima nisu prepreka u tom prijateljstvu. No možda je Ema samo plod mašte usamljenog dečaka koji u realnosti nikad nije mogao da nađe nekog sličnog sebi. Kad se Agi preselio, ubrzo se preselila i Ema za njim. Lep kraj ovog romana, ali možda ipak samo fikcija i želja jednog neobičnog dečaka da stvori i zadrži za sebe bar jednog pravog i idealnog prijatelja. Nemojte zameriti ako sam negdje pogrešio, inače ne pričam na ekavici, ovo je samo za vas. Za još prepričanih dela zapratite me i podelite video s drugarima jer i njima sigurno treba pomoć. Do sljedećeg čitanja, pozdrav od Kralja Lektira.